nona por theng pi theng prang kang hu tum kilit par pik pena jok ingnaming thai dang ason si nangman bomlo bangso jok ingnam raikom asai khia tum penta kang hu tuma phan kiri ka khuruk asai do de sang se pen deng bomlo bangso kiri ka khuruk asai ke deng bom ahut thereponi phai frepli arni theng pi kang hu tum do pu joy joy pen bir ta long si ingnam raikom sai khia tum jerlo por phai crazy malom puthot protection range atum pen cherap chetu si lapen West Division Ranger Sarbarika Teron ke Japon ahut kang hua theng pi kar thang tang ihuma truck ingnam raikom asai thetum nepang long kinepdun number laki AS01PC7051 pusi tang thekpon Halapur Ranger Sarbarika Teron pen therang ke thengno ke thanpon ke bangso kang hua theng pi ke ban laki Daldali Reserve Forest a ingnama jopen si ke ban lapen hithialong suri thom kep anbak anamlong jipusi nang pachini dun তুমি মানে তুমি জয় জয় পেন আর জুলং লজে মানে দলদলি আর এক হেপি লাপুলা ডিমাপুর নাট ke poni pu sar julong la ni la dimapur fly industry la punat ke poni pu ar julong sini tum la pilotoji jacket dilai jacket le de kunane puar lo tak lo la pen la pu gari ke bang pu kobor long si itu bang det lo la pen itu pu tum dari na ke tiat tum akcha pen thelong lo ma tum da agari pasang kok ma kan jil pen itu hadak adiman kelian man ke lo acapi pemain driver mak kan jil so lalu lapen itu hengpi bangke C class atau hengpi, mana lah mainly plywood fancy uses atau hengpi bangke class. Lah ke C class lah nado itu 20 to 30,000 asal nom done. Lalu yang konon lah itu gari yang nomor yang itu mah hengpu tumpan sinuti hengpu tumpan main investigate po, main mana gari yang hengpu tumpan retarli po. So thanks itu investigate po masih klaim driver masih klaim handyman masih klaim so thanks itu investigate po ngom po jadi lah tum ados do lah tum sih klaim back kata tumhan itu niat po Harsing Rong Hang report KETV News